Gledaj ko nam je to! To je... Neko vrijeme nije bilo vlogova sa Lenopom i to je iz razloga jer više manje sve naši odlasci na gaže su identični. Nađemo se u zadnji čas, pićemo do tamo, nadamo se da ćemo stići na vrijeme, stignemo na vrijeme, odradimo što bolje znamo i vratimo se. Uglavnom auto je više manje vrijeđanje ili scrollanje po mobitelu ili šeranje glupih mimova, ali današnja gaža je malo drugačija i posebnija i iz ovog razloga. Naša prva tematska predstava kao line-up se zove Samo crnjaci. Kao što ime kaže, je samo crne fore pričamo. I više manje to su fore gdje ne možeš nikada inače izvesti, ali kad ovako upozorimo ljude da će biti samo crnjaci, onda nekako kao sami sebi damo dozvolu. I već sam snimao vlog o tome, možete ga pogledati ovdje, ali do sada smo samo taj materijal, taj najcrniji koji imamo, izvodili samo u Saksu. I postoji razlog zašto, zato jer neko u Saksu je filtrirana publika. Tamo smo nekako doma, tamo su nekako manja pravila za nas. I to je više manje zagrebačka publika i po time mislim ne samo Zagrebčani, nego neko najurbanija i onda crne fore ne naiđu na neke barijere gdje bi možda u nekom drugom mjestu, na primjer ima neki grad gdje je više vjernika, malo izraženije je to, pa ne možeš crne fore na religiju i to. I zato smo do sada malo to stavili na pauzu, ali danas je vrijeme za to. Prvi puta smo odlučili napraviti i rasprodali smo gdje drugdje nego u Čakovcu, jedno od naših najdražih mjesta za nastupati, Centar za kulturu rasprodano, 550 ljudi. Vidjet ćemo kako će reagirati u Čakovcu na naše najcrnije fore. To je Izdaćeš me fanovima. Da mi upali snimanje. O, vidi je takeover, bok ljudi, kušono, tu smo, Pimpeki i... Aha, nije lagano. Aha. Nije lagano biti pametan. Gluposti mogu... Da kušono, feministkice, kužiš koje mi tu nešto, mišljenja i ljudi i vlada. Aha, svako mi da može biti vloger, ne može tako. Saša, vidjeli samo neku mudrost? Uopće nemam komentara, želim sudjelovati u tome. Kupio sam Vlatku čestitku. Vlatko je rođendan, da. Da, danas, cijeli dan. Danas je Vlatko rođendan. Fuck! Kužiš, imam, tu sam mu napisao srce drapajuću pjesmu sa stihovima Dražena Zečića, ali to neću na kameru. To je više manje između vas dvojica. To je između nas dvojica, to je ta naša ljubav o kojoj Dražen Zečić pričao. Sad je ta slomljeno srce. Mislim ti nešto popio? Jesmo. Fuck. Vlatko i ja smo ko Dražen i Anđelka. Anđela, bez K. Vlatko ima K doduše, nije da je bez K. Saša, ovako fancy ovdje, kroz divljinu ga vodimo. I kako je lijep zalazak. Ovo je fakat lijepo. Ja tresem ovdje, ali... Damn! Ne znam gdje mi idemo na backstage, ajmo Vlatko. Došli u hrib, tu se događa magija, sad ćemo ući spavaću sobu. Kao idete. Hello! Zadnji se. Ovo je za tebe, izvoliš. To da stavim u sebe i da me iskoristiš. Da. Ti pročitaj na glas, tako da volio bi da pročitaš pred svima. Aha, onda moram mislim. Desetak ti rođena, Vlatko. Prije! Sam ti sjedi. Prvi! Od prve stranice. Aha, ovo koje ne svira. Okay. Praga iz Londona, malo se štedi kod. Da, lepo je, znaš skupo je to. Jesi sam skicirao Pimpače ili? Odcrtaj, znaš kad staviš dlan, onako tako. Da vam pokažem malo backstage, zapravo baš dosta backstage, ne kao prostorije iza, nego iza stage smo ovdje. Ništa se vjerojatno ne vidi, ali se vidi fantastičan pogled. I gore su. Krećemo polako, sad chillanje i kuliranje. Danas sam četvrti, nakon mene Vlatko zadnji, za kojeg by the way pripremamo malo iznenađenje. Nadam se da će biti dobro i ono što je najbitnije, njemu će biti izrazito neugodno. Nadam se da ćete sjetiti tu notu neugodnosti. Mističnost, glava.
Ne, ono si ostao da budem ističan, da nestane van. Ajde, ponovno budem. Vježbali smo. Gost nam je večeras prvi. Razmišljam o tome da si zakopčam džepove straga. Opa. Znači, toliko daleko ideš. Strah. Imaš ga! Work it! Sreću. Da, sjela ću. Aj, kužim. Koliko radiš ono? Flipova dnevno? Ja ti samo bladeom. Gledaš, A. a ti moraš probati. Imaš kaj? Koji s bladeom? Koji blade? Dvojka mi bolja jedinica. Da. Ja imam dvojku, ali pro. Ali da, nisu imali kod nas još. Nemam. Ne. Dođu u London. Kozačinski je sada i nakon njega sam ja. 20 minuta onog najcrnijeg iz duše. Predivan osjećaj, pred 500 ljudi prvi puta. Čujete? Predobro. Nastup, ovo je bilo jebno, znači ono prvi puta pred ovoliko ljudi ovakve crne fore, znači nastup toliko dobar da je ono bilo, barem 30% je bilo improva, što zapravo znači jednostavno da je bilo tako dobra energija, ekipa je ono, ajme majko, svi koji su došli, lakše se osjećam, on je nastup, ovo je bila ispovjed, iskreno. I mislim da svako od nas ima taj loš osjećaj što je sve rekao ovo, ali ono, 550 ljudi se nasmijalo, tako da jedva čekam da idemo dalje i na turneju s ovim samo crnjacima. Ljudi morate doći, ovo je posebna energija, posebna večer stand-upa. Iznenađenje pripremamo. Veliko čestitanje rođendana Vlatkovog na stage-u, nakon što završimo, bit ćemo ekstra neugodno. I njegova mama nam je, sudionik glavni, idejni začetnik. Kako njega, Saša Gorković, kako starog Saša, Kozačinski iz Londona, kako njega, Aleks Uračanić, imamo još jedno iznenađenje. Dečki, Vlatko, znam vi ili ne, ali Vlatko danas slavi svoj rođendan, tako da. Vlatko, zahvaljujući cijeloj tvojoj obitelji, pogotovo koji je bio iza toga. Ako možeš pogoditi. Uglavnom, nećemo pjevat, ali kad on krene puha 3-4 sad, sretan rođendan. Može? 3, 4, sad! Sretan rođendan! Hoćeš da ti upalim?